Денеска продолжуваме 9-та лекција, ни остануваат уште 3 лекции до крајот на ова ниво. Доволно и толку часови. Сега ќе го споделам екранот. Lektion Nummer 9 heißt, bei guten Autos sind wir ganz vorn. Was sehen Sie auf dem Bild? Julia, was siehst du auf dem Bild? Gut, danke. Natascha, wo ist der Mann? Was denken Sie, wo ist der Mann? Ich denke, der Mann ist im Autosalon. Ja. Er ist in einem Autosalon. Danke. Borche, was denken Sie, welches Auto hat den Mann gewählt? Кој автомобил го избрал човекот? Како беше избира? Wählen. Welt. Der Mann hat Audi gewählt. Danke. 1. Was ist richtig? Sehen Sie das Foto an, hören Sie und kreuzen Sie an. Wir hören ein Gespräch. Danach sollen wir diese 3 Sätze bis zum Ende sagen. Was ist richtig? Сега морам да го исклучам, за да го пуштам само слушањето. Was ist der Mann eigentlich? Kauft der Mann Autos? Oder ein Auto? Julia? Kauft der Mann ein Auto eigentlich? Ja.
Natascha, was denken Sie? Was ist der Mann auf dem Bild? Der Mann auf dem Bild fährt Auto. Der Mann auf dem Bild fährt Audi. Gut. Und dieser Mann heißt Alfons Bayern. Und was ist in A richtig, Burče? Nicht so wichtig für Audi. Првата по да. Aha. Arbeitet in Audi in Ingolstadt. Alfons Bayern arbeitet bei Audi in Ingolstadt. Richtig. B. Natascha, bitte. 1900. 77. Mhm. Hat er in seinem ersten Audi gearbeitet. An seinem ersten Audi gearbeitet, richtig? Ja. Und Julia, was ist in C richtig? Der Audi 80 ist ein sehr erfolgreicher Wagen. Ja, ein sehr erfolgreicher Wagen. Ja, danke. Сега ќе го напишам бидејќи ќе одиме и на втората страна, насловот на лекцијата. Лекцион 9. Bei guten Autos sind wir ganz vorn. Лекција 9. Кај добрите автомобили? Подобро е за добри автомобили. Сме сосема напред. Vorn доаѓа од, може да биде и vorn и vorne. Запишам тоа во заграда, ето. Vorn може да биде и vorne. Тоа значи напред. А спротивното е hinten. Што или може да биде, тоа сега да го напишам дека може да биде и hinter. И да значи зад или позади. Другата придавка што ја прочита Јулија е erfolgreich. Што значи успешен. Der Wagen е автомобил. Zwei finden Sie Autos interessant und haben Sie ein Auto, erzählen Sie. Beginnen wir von Burče an.
Wojciech, haben Sie ein Auto? Nein. Hatten Sie früher ein Auto oder nicht einmal im Leben? Може приват? Сте имали до сега автомобил? Nein. Nein? Und finden Sie Autos interessant? Überhaupt? Дали въобще... разбирате, добре. Finden Sie Autos interessant? Ja. Ja? Welches Auto? Zum Beispiel. Audi, Volvo. Gut, danke. Ljubica, guten Abend. Не ви слушаме. Schönen guten Abend, Herr Wünsch. Ja, jetzt hören wir. Haben Sie ein Auto? Ja, ich habe. Und möchten Sie auch fahren? Auto fahren? Ja, ich fahre Auto. Ich habe, das ist mein zweites Auto. Erste Auto war Ford, auch alte Auto, 70er ungefähr, so ich denke. Mhm. 6 Monate habe ich gefahren, habe ich dann verkauft die Auto. Vor 2 Jahren habe ich ein Fiat Punto gekauft, weiße, schön auch alte Auto und braucht immer etwas. Weißt du, wenn du hast alte Auto, immer braucht es. Ja, Aber für mich, das ist in Ordnung. Da weiß ich nicht noch wie viel Zeit will ich auch dieses Auto kaufen. Ich brauche ein bisschen nur, nicht mit so vielen Problemen. ich verstehe. Finden Sie Autos interessant überhaupt? Ja, gefällt mir Golf. Die Name Golf, da ist mehr stark und nicht so soft mit für die Golf. Ich habe immer die Auto gekauft. Ich habe auch, aber alte Auto. Genießen Sie, genießen Sie, wenn Sie Auto fahren? Genießen Sie Autofahren? Уживате ли кога возите автомобил? Това е прашањето. Ja? Sehr gut, dank. Auto? Ja, ich gerne, ich fahre Auto. Dank. Julia, haben Sie ein Auto? Hast du ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Ich habe Modell Peugeot 308. Wie lange fährst du das Auto? Dieses Auto? Fahre auch mit Auto circa 10 Jahre. 10 Jahre, sehr gut. Ja. Ja, sehr schön. Und genießt du auch Autofahren, das Autofahren? Ja, gefällt mir. Das gefällt mir. Dank. Vielen Dank. Natascha, haben Sie auch ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Fahren Sie selbst das Auto? Ja, ich fahre selbst das Auto. Wie lange fahren Sie das Auto? Ein Auto. Ich fahre ein Auto 20 Jahre. 20 Jahre da. Das ist sehr lang. Und genießen Sie auch das Autofahren? Може превод? Дали uživate във возението автомобил? Ja, Ja? ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und wenn Sie wählen können, was wählen Sie?
Auto oder zu Fuß gehen? Их како беше радо со кола Gern. Ich fahre их фаре gern Auto. Warum? Побрзо. Schneller. Das ist schneller. Das ist schneller, danke. Ljubica, wenn Sie auch wählen können, was würden Sie wählen? Auto oder Fahrrad? Bei mir ist egal schon. Ich brauche die Auto, wenn ich habe Arbeit mit großen Sachen, dann kann ich nicht mit Fahrrad Gehen oder fahren. oder fahren oder vom dann vom zum Beispiel, wenn ich gehe zum Einkaufen für große Sachen, ich bin Malerin ungefähr oder nicht so große, aber zum Beispiel, wenn ich brauche Baum oder etwas anderes, das kann ich nicht mit meinem Fahrrad Fahren. Haus bringen. Ja, dann brauche ich die Auto. Das Auto. Die Auto ist nur für, das ist kein Luxus. Die Auto, Das Auto. ja, как се викаше потреба? Lele. Wenn ich etwas brauche. Ich nutze das Auto, wenn ich etwas brauche. Okay, wenn ich etwas brauche, dann ich fahre mein Auto. Danke. Aber gerne, ich liebe mit Fahrrad fahren. Danke. 3. Was passt? Sehen Sie in Bildlexikon und ergänzen Sie. Wir haben eine Werkstatt und wir sollen auf diese leere Plätze diese Nomen von Bildlexikon ergänzen. Das Thema für das Bildlexikon heute heißt Arbeitsleben. Wir machen eine Tabelle und in dieser Tabelle ordnen wir die Nomen mit den Artikeln und dann schreiben wir auch die Pluralform. Wie lautet, Julia, die erste Nomen? Der Arbeiter. Der Arbeiter. Der Arbeiter. На македонски работник. Множината од именката der Arbeiter е die Arbeiter. Borče, was kommt danach? Die Angestellte. Ja. Оваа именка, Angestellte, може да биде именка и од машки и од женски род со истото значење. Нема да биде Angestelltin, туку ќе биде Angestellte и за женско и за машко. Der Angestellte
е службеник, а die Angestellte е службеничка. Формата на оваа именка во множина е die Angestellten. Was kommt danach, Ljubica? Импорт. Така, der Import. На македонски тоа ќе значи увоз. Во множина die Import. Наташа, danach. Ja, der Export. Ево го за да се гледа. Der Export. Извоз. Во множина die Export. Was kommt danach, Julia? Das Lager. На македонски ќе биде магазин. Во множина истата форма, само со die пред себе. Die Lager. Auf der nächsten Seite Марија. Die Maschine. Како ќе биде множината die Maschine, Марија? Die Maschinen. Така, именките што завршуваат на е, најчесто во множина добиваат само наставка на. Die Maschine, машина. Во множина die Maschinen. Борча? Die Halle. Како ќе биде множината, Борча? Hallen, richtig, ja. Halle и на македонски. Хала. Во множина die Hallen. Was kommt danach? Наташа? Richtig. Der Betrieb и die Firma. Betrieb, предприятие. И die Firma, фирма. Истото значење. Во множина die Betriebe и die Firmen. Und, Julia? LKW. Der LKW, ja. LKW е кратенка од der Lastkraftwagen. Ќе го запишам во заграда. Lastkraftwagen. Што на македонски значи тешко товарно возило. Буквално се го преведувам Lastkraftwagen, а знаеме дека се работи за камион. Во множина
Само додаваме на овие три големи букви, едно е мало с и добиваме форма во множина. Die LKWs. Меѓутоа може да имаме и од Lastkraftwagen множинска форма која што ќе биде иста, само што ќе биде со die пред него. Lastkraftwagen. Und jetzt sehen wir das Bild. Was fällt? Што ќе дополниме на првото празно место од овие што ќе прочитавме. Ајде, Марија? Arbeiter. Ja, Arbeiter, der Arbeiter, richtig. Danach kommt das Fließband, што значи подвижна лента. Исто во оваа табела ќе ја дополнам. Das Fließband. Подвижна лента. Danach kommt die Produktion, производство. Was kommt danach? Was kommt nach der Produktion? Kommt Werk. Nein. Was fällt? Ein Mitarbeiter, ich schaue hier. Was ist das? Das. Was? Ja. Wo ist... на следната страна. Марија го прочита. Жолтото што? Das ist eine Maschine. Das Gelbe ist eine Maschine. Und was ist nach der Maschine? Ein LKW. Ja, hier ist der LKW. Hier. Bei dem LKW. Und vor dem LKW? Da ist ein Mann, ein Arbeiter, und wenn ist fertig die Produktion, alles Packung beim LKW für Hier ist auch ein Arbeiter. Hier ist auch ein Arbeiter. Der Arbeiter war hier am Anfang und jetzt zum Schluss wieder ein Arbeiter. Und sie sind in einem Werk. Das Werk, Fabrik. Das nur ein Arbeiter. zwei. Es gibt zwei. Am Anfang und am Ende. Vom ersten Bild und vom die Hier ist ein Arbeiter und hier auch. Es gibt auch einen Arbeiter. ja, erste und letzte Bild. Ja, ja. Mensch und Maschine heißt Übung Nummer 4. Welcher Absatz passt? Überfliegen Sie den Text und ergänzen Sie die passenden Buchstaben. Sag, Кое поглавје одговара? А, Б, С oder D? поглавје. Да, der Absatz е поглавје. Сега го запишам. Der Absatz. Bitte. Überfliegen Sie den Text und ergänzen Sie die passenden Buchstaben.
Wir haben 4 Absätze. Die Arbeitsplätze in der Produktion, Audis internationaler Erfolg, die Produktion in den letzten 3 Jahrzehnten und die Arbeitszeiten. Die Arbeitsplätze in der Produktion, работни места, der Arbeitsplatz, die Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze, работно место, работни места. Потоа имаме Audis internationaler Erfolg. Горе напишавме erfolgreich, успешен, а сега е der Erfolg, успех. Горе ќе го запишам. Der Erfolg. Можем и во множина. Die Erfolge. Успех, успеси. Die Produktion in den letzten 3 Jahrzehnten. Die Jahrzehnten се векови. Das wieder die A-Zentren schon wer? Векови. Jahrzehnten. Die Arbeitszeiten, работно време. Die Arbeitszeit во еднина, бидејќи кај нас функционира во еднина. Die Arbeitszeit, die Arbeitszeiten, ние само едно имаме, работно време. Jetzt lesen wir den Artikel. Es steht Wirtschaft, што значи економија или стопанство, ќе го запишеме подоцна. Mensch und Maschine von Günther Janack. Првиот дел пред А, Б или С или Д, нека го прочита Борче. Не, овде што почнува, Die Deutsche, со црните букви. Die deutsche Autoindustrie war schon in der 1970-та? Ама ова треба да биде 70 und 80 Jahren. Само 70-тите и 80-тите години. Sehr effektiv, doch neue Technologien haben die Produktivität weitergearbeitet. Nach Gestenberg Dokumentation Mensch und Maschine zeigt dies am Beispiel von Audi in Deutschland. Danke. Значи рековме Wirtschaft. Овде само и сакаме да го напишеме во еднина. Das Jahrzehnt. Das Jahrzehnt. Die Jahrzehnten. Vekovi. Имаме die Wirtschaft, економија или стопанство. Со истото значење. Die Wirtschaft во множина die Wirtschaften. Сме кажале до сега за унг, сега ќе кажам и за шафт, економија, стопанство. Дека само и ќе го одвоја за да се гледа.
дека сите именки што завршуваат на шафт се именки од женски род. Во заграда ди. Die deutsche Mensch und Maschine, das ist klar. Die deutsche Autoindustrie war schon in den 70er und 80er Jahren sehr effektiv. Германската автомобилска индустрија била веќе во 70-тите и 80-тите години многу ефикасна. Doch neue Technologien haben die Produktivität weiter verbessert. Сепак, новите технологии ја подобриле продуктивноста. Verbessert е подобрува. Verbessert подобрува. Ева го овде ди со ова шафт. И ди продуктивитет, продуктивност. Frank Heistenbergs Dokumentarfilm Mensch und Maschine zeigt dies am Beispiel von Audi in Ingolstadt. Документарниот филм на Франк Хайстенберг Човек и машина го покажува ова на пример од Ауди во Инголштат. Глаголот zeigen значи покажува. Zeigen покажува. Dies значи ова. Потоа имаме das Beispiel. Во еднина die Beispiele, во множина примери. Во загради како израз ќе го запишам am Beispiel. Например, од не е исто што е zum Beispiel, тоа значи директно например, а ова е например од нешто друго. Добро. Ајде сега нека го прочита Јулија. Industriemeister Alfons Bayret geht bald in Rente. Seit fast 40 Jahren arbeitet er bei Audi. Am Fließband hat er gesehen, wie sich die Produktion in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat. 1980 haben wir hier in Ingolstadt schon täglich 800 Audi 80 produziert, sagt er stolz und ergänzt dann mit einem kleinen Lachen. Heute machen wir in dieser Fahrzeugklasse 1700
Dank. Ljubica, welcher Absatz passt? Von oben. Welcher Absatz passt mit A? Entschuldigung, mein Handy weiß was. Bitte, ehrlich, Entschuldigung, noch einmal We- die Frage. Welcher Absatz passt mit dem ersten Text? Muss ich noch einmal lesen da. Die meiste Altmenge in Rentenzeit fast mit Wow, das ist über 110% mehr. Кој од овие 4 одговара, што ги имаме горе, што ги прочитавме, кој наслов одговара? Кој наслов одговара? Менчен. Отгоре од вие 4 die Да, Arbeitsplatz да. Option, Audi International in Detroit. Се мислам, не знам. Nee, C, tuko je die Produktion in den letzten 3 Jahren passt mit A. Die Arbeitsplatz in der Produktion. Ja. Das geht besser und besser. Ама овој текст кој што го прочитавме одговара со die Produktion in den letzten 3 Jahrzehnten. Сега ќе објасниме и зошто. Industriemeister Alfons Ball geht bald in Rente. Стручњакот во индустријата Алфонс Барл скоро ќе оди во пензија. Die Rente е пензија. Die Rente Penzija. Seit fast 40 Jahren arbeitet er bei Audi. Скоро 40 години работи за Audi. Am Fließband hat er gesehen, wie sich die Produktion in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat. На лента што се движи, на подвижната лента, тој видел како се менува производството во изминатите векови. Vergangen е изминат, и geändert е од глаголот ändern, во перфект hat geändert. Менува. Променува. 1980, намерно не те прекинав Јулија, реков сега ќе објаснам. Годините во германскиот јазик се читаат на два дела, значи се делат на два дела, помеѓу првите и вторите две бројки. Тоа се 19 стотки и 80. Тоа е така до 2000-тата година, кога од 2000-тата година и годините почнуваат да се читаат како броевите, односно се разложуваат на илјадарки, стотки, единици и десетки. 1980 haben wir hier in Ingolstadt schon täglich 800 Audi 80 produziert.
sagt er stolz und ergänzt dann mit einem kleinen Lächeln. 1980 година произведувавме тука во Инголштад скоро 800 Ауди 80 дневно, теглиш дневно. Вели тој гордо, stolz. Und ergänzt dann mit einem kleinen Lächeln. И потоа дополнува со една мала насмевка. Das Lächeln е насмевка. А глаголот ergänzen е дополнува. Heute machen wir in dieser Fahrzeugklasse 1700 Fahrzeuge am Tag. Das sind über 110% mehr. Денес, во ова класа на возила, правиме 1700 возила на ден. Das Fahrzeug, die Fahrzeuge, возила, am Tag, das sind über, добро, тоа се повеќе од 110% повеќе. Б. Наташа бит. Така ќе биде. 1980 gehen 35% Prozent aller Audi 80 in den Export. Im Jahr 20 Не, сега не се дели. 2011 sind es 70% bei den nachfolgenden Modellen. Audi hat mit seinen Fahrzeugen sehr großen Erfolg auf dem Weltmarkt. Bei dem starken internationalen Wettbewerb geht das natürlich nicht ohne Einsparungen. Früher hatten wir zum Beispiel ein großes Lager, sagt Alfons Bayer. Heute kommen die Bauteile von anderen Firmen pünktlich auf die Minute mit LKWs zu uns. Danke. Natascha, welcher Absatz passt? Кој наслов од овие горе одговара? Ich glaube, die Produktion in den letzten 3 Jahren Das war mit A. Und jetzt steht hier B. Audis internationaler Erfolg. Danke. 1980 gehen 35% aller Audi 80 in den Export. Во 1980-та сите 35% од
Ауди од продукцијата на Ауди 80 оделе во извоз, за извоz. Im Jahr 2011 sind es 75% bei den Nachfolgemodellen. Во 2011 година се дури 75% од наследните модели. Die Nachfolge е наследник. Die Nachfolge nasljednik. Audi hat mit seinen Fahrzeugen sehr großen Erfolg auf dem Weltmarkt. Audi со неговите возила имал голем успех на светскиот пазар. Bei dem starken internationalen Wettbewerb geht das natürlich nicht ohne Einsparungen. Ќе го запишам. Der Weltmarkt светски пазар, инаку ова е сложена именка, составена од именките Das Welt и Der Markt. Бидејќи втората именка е Der Markt, затоа сложената именка ќе има определен член Der. На силните интернационални надпревари, значи каде сум? Der Wettbewerb во еднина, die Wettbewerbe во множина, надпревари. Секако дека вели, како беше, на силните интернационални надпревари секако не се оди без заштеда. Die Einsparung значи заштеда. Ова се во множина, die Einsparungen ќе бидат заштеди. Die Einsparung, die Einsparungen, заштеда, заштеди. Früher hatten wir zum Beispiel ein großes Lager. Порано, например, имавме голем магазин, вели Alfons Barl. Heute kommen die Bauteile von anderen Firmen pünktlich auf die Minute mit LKWs zu uns. Денес деловите доаѓаат од други фирми, точно во минута со камиони кај нас. Das Teil, die Teile, делови. Pünktlich е точно. Ќе го запишам цело како израз. Pünktlich auf die Minute. Точно во минута. Mit LKWs zu uns. Gut. C. Maria, bitte. Und wie sieht es im Werk aus? Alfons Beyer fährt das Filmteam durch die großen Produktionshallen. Es ist sehr ordentlich und sauber. Hier konnte man
vom Boden essen. Gesund, heitlich, Problematische. problematische Arbeit, Vorgänge. Mhm. Vorgänge. Zum Beispiel das Lackieren der Fahrzeug machen heute Maschinen. Auch für Ergonomie. Ergonomie am Arbeitsplatz hat man viel Getan. getan. Wie Fotos auf der Firmengeschichte zeigen. Добро, и има уште? Не, тоа е Д. Или не е Д? Д. Добро. Welcher Absatz passt? Марија, welcher Absatz passt? Die Arbeitsplatz in der Produktion. Die Arbeitsplätze in der Produktion. Richtig, danke. Und wie sieht es im Werk aus? И како изгледа во фабриката? Глаголот е aussehen и е делив глагол. Значи изгледа. Овој глагол, освен што е делив, е и неправилен глагол. Тоа значи дека во второ и трето лице еднина ето преминува во ие. Во заграда само тоа ќе го запишам. Дека е преминува во ие. Тоа се однесува само на второ и трето лице еднина. Alfons Ball führt das Filmteam durch die großen Produktionshallen. Alfons Ball го води тимот што го снима филмот низ големите хали за производство. Es ist sehr ordentlich und sauber. Придавката ordentlich значи уредно, а придавката sauber значи чисто. Hier könnte man fast vom Boden essen. Тука може да се јаде од подот. Boden е под. Gesundheitlich problematische Arbeitsvorgänge, zum Beispiel das Lackieren der Fahrzeuge, machen heute Maschinen. Gesundheitlich е здравствен. Gesundheitlich, Gesundheit само здравје, а кога ќе го направиме во придавка ќе биде здравствен. Здравствено проблематичните Vorgang, der Vorgang во еднина, der Vorgang, die Vorgänge може да биде случај, може да биде и настан. Значи, здравствено проблематичните работни случаи, како например лакирањето на возилата, денес го прават машини. Auch für Ergonomie am Arbeitsplatz hat man viel getan, wie Fotos aus der Firmengeschichte zeigen. Исто така за ергономијата на работното место многу се направило, како што покажуваат фотографиите од историјата на фирмата. Und D. Љубица бита? Arbeiter und
bei Audi haben heute mehr bezahlten und Urlaub und eine Kürzere kürzere Arbeitszeit als früher. Es hat sich wirklich sehr viel verändert. Schön verändert. Менува, променува. Sagt Alfons Beirel. Arbeit 1 ist gleich geblieben. 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 Bei guten Autos sind wir Ingolstädter ganz vorn. Dann lacht er und fliegt zum Abschied. Und was bleibt noch von diesen Absätzen? Die letzte war Ja, die Arbeitszeiten passt mit D. okay. Arbeiter und Angestellte bei Audi haben heute mehr bezahlten Urlaub und eine kürzere Wochenarbeitszeit als früher. Ich will da arbeiten, wenn es möglich. Also Bitte? Leute da. Bitte? Ich will auch da arbeiten. Ich nicht. Работниците и службениците во Ауди денес имаат повеќе платен одмор и помало работно време за време на неделата од порано. Само bezahlt е платен. Platen. Es hat sich wirklich sehr viel verändert, sagt Alfons Beirel. Многу се има променето, вели Алфонс Beirel. Пак, verändern, како глагол, променува. Исто како ендерн горе. Променува. Включена 10 минути. Добре. Aber eins ist gleich geblieben. Но едно е исто останато. Geblieben доаѓа од глаголот bleiben. И затоа што изразува промена на состојба, ist geblieben. Ist е помошниот глагол што го користи во перфект. Станува. Ostanova. Bei guten Autos sind wir Ingolstädter ganz vorn. За добри автомобили ние во Инголштад сме сосема напред. Dann lacht er und winkt zum Abschied. Потоа се насмевнува, се смее и поздравува за разделба. Глаголот winken значи поздравува. А именката der Abschied е збогување, односно разделба. Wir haben die Texte. Да? Bitte. Что значи отворен, отседел, Führen глаголот. Води или раководи. Сега како запишам? Führen? Нема проблем. Führen. Води. Раководи.
Jetzt haben wir B. Lesen Sie den Text noch einmal und kreuzen Sie an. Wir lesen den Text nicht noch einmal, aber wir sagen, was richtig und was falsch ist. Nummer 1, Burče, bitte. Der Bericht Прочитайте ги двете. erklärt neuen Technologien erzählt von einem Dokumentarfilm. Der Bericht е извештај. Само да го помислам. Erzählt von einem Dokumentarfilm. Richtig, das ist richtig. Danke. Der Bericht извештај. Потоа имаме erklären, објаснува. И erzählen, раскажува. Der Bericht erzählt von einem Dokumentarfilm. Das ist richtig. 2, Natascha, bitte. Die Produktion bei Audi ist seit 1980 1980 um 110% gestiegen gesunken. или gesunken. Was ist richtig? Gestiegen. Ja, gestiegen kommt von steigen aus. Значи глаголот е steigen во инфинитив, потоа е, како што гледаме и во реченицата, ist gestiegen, пак затоа што покажува промена на состојба и значи се зголемува. А вториот gesunken доаѓа од глаголот sinken, пак ist gesunken, значи тоне, опаѓа, односно се намалува. Richtig ist gestiegen. 3, Maria, bitte. Audi verkauft heute besonders viel, nur noch wenige Autos ins Ausland. Ich denke besonders viel. Ja, besonders viele. Das ist richtig. Audi verkauft heute besonders viele Autos ins Ausland. Das Ausland, странство. Vier. Julia, bitte. Die internationale Konkurrenz ist groß. Deshalb muss auch Audi sparen. Hat Audi ein großes Lager? Ich denke, hat Audi ein großes Lager? Nein, muss auch Audi sparen. Super. Die internationale Konkurrenz ist groß. Интернационалната конкуренција е голема, deshalb muss auch Audi sparen. Поради тоа, Audi мора исто така и да штеди. Глаголот sparen значи штеди. Борче, 5. Die Arbeitsbedingungen in der Produktion sind heute
Richtig. Anders als. Die, gut. Die Arbeitsbedingungen in der Produktion sind heute anders als vor 40 Jahren. Не, fast genauso wie. Работните услови. Die Bedingung е услов. Die Bedingung. Die Bedingungen. Услов. Услови. Значи условите за работа во производството денес се различни од пред 40 години. Љубица Зекс. Ja. Alfons, Paris Arbeitsplatz ist heute gesünder als nicht so gesund wie vor 14 Jahren. 40. 40 Jahre, ja. Ja, das ist richtig. Vorher war die Arbeit war sehr mehr schwer als jetzt. So habe ich das verstanden. Und was ist richtig? Gesünder als oder nicht so gesund wie? Gesünder als, ja. Gesünder als. Ja. Работното место на Алфонс Барел денес е поздраво од пред 40 години. И Зибен, Јулија, бита? Nur die Mitarbeiter in der Produktion, alle Mitarbeiter bekommen heute mehr Urlaubstage und arbeiten weniger als vor 40 Jahren. Ja. Was ist richtig? Alle Mitarbeiter bekommen heute Ja, alle Mitarbeiter bekommen heute mehr Urlaubstage und arbeiten weniger als vor 40 Jahren. Danke. 5. Suchen freundliche Mitarbeiter. Lesen Sie die Anzeigen und ergänzen Sie die Tabelle. Wir haben 4 Anzeigen. Anzeige беше оглас. Die Anzeige во еднина. Die Anzeigen во множина. Оглас, огласи. Првиот оглас ќе го прочита Марија. Suchen freundliche Mitarbeiter für unsere IT-Abteilung. Bieten Festanstellung bei gutem Lohn. Sana AG Magdeburg. Така, Magdeburg. Suchen freundliche Mitarbeiter, männlich, weiblich. M ist männlich. Männlich. Машки. Спротивното weiblich, женски. Женски. Für unsere IT-Abteilung. За нашиот IT-отдел или отделение. Die Abteilung. Die Abteilung. Die Abteilungen. Отделение. Bieten Festanstellung bei gutem Lohn. Се нуди
стално вработување со добра плата. Die Anstellung е вработување. Die а можам и со fest да го напишам. Fest Anstellung За брзо вработување. се мисли на неопределено. Такво вработување. Стално вработување. И лон, der Lohn, плата. Zwei, Борча, Bitte schnelle Reparaturen aller Art zu günstigen Preisen. Preisen, ja. Не го запишав битен глаголот, нуди. Битен, нуди. Значи се нудат брзи поправки од секаков вид за ефтини цени. Драј, Љубица. Само не слушам. Љубица, не ве слушаме. Ало? Сега ве слушам. Zwei. Драј, Drei. Kleine Büros frei. Jetzt mieten. Welche Vermieter Teilungen? нема потреба мелот. Kleine Büros jetzt mieten. Фрај, kleine Büros frei. Мали канцелари, слободни мали канцелари сега достапни за изнајмување. Фија, Наташа? Suche ordentliche Haushaltshilfe. Haushaltshilfe. 10 Stunden pro Woche bei flexibler Zeit. Tak. Suche ordentliche Haushaltshilfe für 10 Stunden pro Woche bei flexibler Arbeitszeit. Се бара уредна помош за домаќинство за 10 часа во неделата со флексибилно работно време. 5. Јулија? Suchen dringend große Lager vor 2 Monaten. Ja, suchen dringend großes Lager für 2 Monate. Се бара неодложно итно голем магазин за 2 месеци и Марија Зекс. Guter, KFZ, KFZ. Mechatroniker mit viel Berufserfahrung. Mit viel Berufserfahrung sucht Feste Anstellung. Dobro. Guter KFC Mechatroniker mit viel Berufserfahrung sucht Festanstellung. KFC, това имавме LKW беше Lastkraftwagen, а сега KFC ќе го запишам.
der Kfz е исто што и, запишам на македонски. На македонски е моторно возило, а кратенката Kfz значи Kraftfahrzeug. Kraftfahrzeug. Моторно возило. Значи добар механичар на моторни возила со многу искуство во работата бара стално вработување. Ако се сеќавате, неколку лекции претходно ги учевме деклинацијата, односно менувањето на придавките според определен и неопределен член. Во оваа вежба имаме и трет вид на деклинација, која што, да кажам, многу помалку се користи во секојдневниот говор, а се вика деклинација на придавки според нулти член, а тоа значи според без член пред себе. Значи, дали ќе кажеме гутер мехатроника, дали ќе кажеме der gute мехатроника или ein guter мехатроника е сосема исто, мислам точно, не е исто затоа што со сите различно објаснуваме. Гутер мехатроника и der gute мехатроника е истото. Потоа имаме grosses Lager наместо das große Lager. Flexible Arbeitszeit наместо die flexible Arbeitszeit. Што ќе дополниме кај бирос? Еве, кој ми доаѓа на ред? Борче, што ќе дополниме кај бирос? Според текстот. Според огласите што ги читавме. Кај бирос. Еве го кај третото. Kleine бирос фрај. Значи кај бирос ќе се дополни kleine. Ја. Во акузатив се менува само формата на машкиот род, па така и наставката на машкиот род од р ќе премине во н. Па дали ќе кажеме den guten Lohn или guten Lohn е sejedno. Јас викам вака, ќе напишам, со тоа што ќе го мене ми се многу поважни да ви кажам уште еднаш глаголите кои што се користат со падежите и така и ќе ги напишеме наставките. Значи ќе стои адјектив, деклинацион, nach dem Nullartikel. Деклинација, односно менување на придавките според нулти член, односно во заграда без член. Под еден номинатив. Номинатив се користи со глаголите sein, kosten и heißen. Ние ќе започнеме реченицата со das ist. Das ist, и ако го земаме од тука примерот, јас ќе дадам со иста придавка. Das ist guter Vater. Значи, ова е нултиот член. Ако го имавме определен член, формата беше der, das ist der gute Vater. Сосема е исто значењето на das ist der gute Vater и das ist guter Vater. Е наставката. Das ist gute Mutter.
Наставката за женски род во номинатив е. Das ist gutes Kind. Наставката на придавката за среден род е es. Во множина реченицата мора да започне со глагол во множина. Das sind. И ќе имаме gute Eltern. Наставката ќе биде е. Вториот падеж е акузатив. Во акузатив најчесто ги користиме глаголите haben, suchen, finden, Modalverben, brauchen. Ich habe ќе биде почетокот и бидејќи имаме акузатив, ќе се смени само формата на машкиот род. Наставката од ер ќе премине во ен. Ich habe guten Vater. Значи наставката за машки род ќе биде ена. Другите наставки ќе останат исти како во номинатив. Ich habe gute Mutter. Наставката за женски род е. Ich habe gutes Kind. Наставката за среден род es. И ich habe gute Eltern. Наставката за множина е. Третиот падеш е датив. Во датив, за разлика од номинатив и од акузатив, каде што ги препознаваме според глаголи, можеме да кажеме дека најчесто го препознаваме со предлози. Најчести предлози во датив се предлозите mit, bei, nach. Ќе започнеме со mit. И сега сите наставки ќе бидат различни. Mit, односно иста ќе биде за машки род и за среден род. Mit gutem Vater. Значи наставка за машки род ема. Mit guter Mutter. Наставка за женски род ера. Mit gutem Kind. Наставка за среден род ема. Наставката во множина ќе биде guten. Ена. Eltern. Но ќе дадеме и уште еден пример, каде што ќе го докажеме она правило кое што сме го кажали и кога сме го запознале датив, а тоа е дека во датив плурал, доколку именката не завршува на с и не завршува на н, добива наставка н на крајот. Например, guten Kindern. Значи, освен тоа што добива и наставка н за датив, добива и наставка н именката што не содржи од претходно. Именки кои што не добиваат н се именките што завршуваат на с и именките како Eltern што веќе завршуваат на н. Од тука ќе произлезе една табела во која што ќе ги внесеме формите на се тоа што го кажавме, значи номинатив, акузатив и датив. Имаме секаде во средина наставка на придавка. Наставка на придавка. Во номинатив, наставката на придавката, затоа што овде ќе ставам секаде кај што е членот, дека нема член. Ќе ставам цртички секаде, затоа што нема член, ќе имаме само наставка на придавка. Сликовите, затоа што другите табели се тука со определен и неопределен член. И сега тука ќе ги напишам наставките.
За машки род во номинатив наставката е р, за женски род е за среден род е с и за множина е е. Во акузатив наставката на придавката само за машки род се менува, од р преминува во н, а сите други остануваат исти, односно е за женски род, е за среден род и е за множина. Во датив наставката за машки род е м, за женски род р, за среден род м, за множина n, плюс n на именка. Јас се извинувам, че мора да се исклучам. Нема проблем, Борче. Чао, чао. Чао, се слушаме. Сега врз основа на оваа табела која што ја направивме, ќе ја дополниме вежбата под Б. Ergänzen Sie die Anzeigen. Ајде првата, нека ја дополни Јулија. Freundliche Да? Studentin bittet Hilfe im Haushalt und bei kleinen Reparaturen. Репаратура. Зошто freundlich? Во кој падеше? Не е множина. Студентин. Studentin. Student und Studentin. Die weibliche Person heißt Studentin. Не е датив. Студентин е студентка во женски род. Die Studentin. Бидејќи е на почеток од реченицата, е во номинатив. Секогаш кога некоја именка е подмет во реченицата и не подлежи на контекстот претходно, се користи во номинатив. Freundliche Studentin е во номинатив женски род. Danke, 2. Тука има повеќе, значи читаме, па нема врска, еден ќе го прочита. Еве 2, Наташа. Suche dringend kleine Büro oder kleinen Arbeitsplatz in Сенам во кој род ова Büro Gemeinschaft. Кажавме преска дека сите именки што завршуваат на шафт се именки да, од женски род. Тогаш ќе биде kleiner затоа што Büro затоа што е во среден род, kleinen Arbeitsplatz е во машки род и nette Büro Gemeinschaft. Ај сега вака ќе го запишам, за да го објасниме, затоа што имаме тука два падежи во истата реченица. Вака гласи: Suche dringend. Пак нема да ги напишам наставките, ќе оставам место за да ги дополниме заедно, меѓутоа сакам претходно да објаснувам. Klein Büro oder klein Arbeitsplatz in net Büro Gemeinschaft. Ај вака сега, ќе го зголемам. Прво, кажете ми, Наташа, кои два падежи ги имаме во оваа реченица и зошто? Има акузатив и датив. Кој е акузатив? Акузатив е Suche dringend. Добра. Така, заради зухен имаме тука плюс акузатив. А зошто имаме датив? Затоа што имаме in. Супер. Многу ми е битно дека и ова го разбираме. Значи имаме in и поради тоа имаме датив. Ајде сега следно, што определуваме? Треба да определиме во кој род се именките. Од кој род е именката Büro? Значи овде е das Büro, од среден, а од кој род е именката Arbeitsplatz? Der.
машки. Супер. Ај се одиме горе кај табелата. Значи, Зухе бара акузатив, еве сум во акузатив. Das Büro ми е среден род. Што треба да додадам кај Klein? Kleines. Зато и сакам вака постапно, чекор по чекор. Ајде одам сега Arbeitsplatz, така, Arbeitsplatz ми е следно, тоа е од машки род. Што треба да додадам? Kleinen. Супер. Ајде сега да одам надолу. Од кој род е именката Bürogemeinschaft? Женски род. Ај сега се симнувам, бидејќи реков дека е во датив, се симнувам подолу. Датив, женски род. Што треба да додадам кај нет? Нетер. Секогаш правете си ги сега вака кога учите нешто постапно. Значи прво ќе определам, еве вака ќе напишам. Со вака, под прво. Баш како наредби. Определи падеж. Во заграда ќе ставам номинатив, акузатив, датив. Ном, ај вака, АКК и датив. Вториот чекор. Определи го родот на именката. Der, die, das. Der, die, das. И трето, дополни ги наставките. Следното, ајде да слушнеме Марија. Ајде да го напишеме, јо. Ајде го, чекај Марија да го напишем. Вака, значи имаме, него не гледам више. Erfolgreich, Betrieb, sucht, flexibel, mit, добро, како ќе додадам наставка, Mitarbeiter, für den Verkauf. Ај сега, Марија, кажи ми, кои падежи ги имаш во оваа реченица? Прво тоа. Акузатив има. Каде е акузатив? Зухт. Така е. Значи, после Mitarbeiter имам акузатив. Заради зухт. Добро. И друг падеж кој го имам? Ево го, акузатив. Зухт. Друг падеж кој го имам во оваа реченица, Марија? Мислам ти датив. Ова на почетокот во што ќе биде, Марија? Това ме бонеме на почеток. Не може. На почеток, кога е подмет во реченица и нема контекст, е секогаш во номинатив. Значи, кај Betrieb, кај Erfolgreich и Betrieb, тука треба да искористам номинатив. Зашто е подмет во реченицата? Betrieb е подмет во реченицата. Ајде сега следно. Кој род е Betrieb? Мислам ти е машки. Машки. Теа Betrieb. Ајде сега одам во табелата. Машки род. Еве сум машки род. Так, номинатив еа. Значи, тука наставката ќе биде еа. Ајде сега одам кај Mitarbeiter. Од кој род е именката Mitarbeiter? Машки или множина беше? Па може да е и машки, може да е и множина. Значи нема, не е дадено точно. Еве, ајде ќе го напишем и со машки, ќе го напишем и со множина. Ќе го продолжам вака и ќе запишам и flexibel Mitarbeiter, ако е во плурал. Ајде сега да слушнам ако е машки род. Пак одиме. Зухт, значи акузатив, машки род. Акузатив, машки е на додавник. Сиблен ќе биде.
А ако е во множина, митарбајта, акузатив, тоа што ќе додадеме? Flexible Mitarbeit. Für den Verkauf. Добро. И Љубица, последното. Четвртото од овде. Suche festen Stellung mit fest Arbeitszeit und gut Lohn. Лон. А и ова да го напишам. Suche Festanstellung mit fest Arbeitszeit und gut Lohn. Кажете ми во кој падеж ќе биде оваа реченица, Љубица? Не знам, ама мислам дека ќе биде така. Suche Feststellung mit fester Arbeitszeit und guter Lohn. Ај, првото го погодивте. Датив е целото. Зашто? Затоа што има? Зошто е датив? Затоа што е во трето лице. Не, затоа што има предлог мит. Со предлогот мит секогаш се користи датив. Во кој род е именката Arbeitszeit? Во средата. Женски. Die Arbeitszeit. И во кој род е именката Lohn? Платата? Лон е, мислам, Машки. Der Lohn. Ако е Arbeitszeit женски род, што ќе додадеме кај fest? Festa. Феста, ера. А што ќе додадеме кај good, кај лон? Исто ако е машки род во датив? Како? Guter. Ем, гутем. Ем е во машки род датив. Гутем. Ера е за женски, ем е за среден и за машки, и ен е за множин. Ера е за женски. Ем за машки и среден, и ен за множин. Машки. Сега ќе одиме И ен за среден. не, ен за множина. Ем е и за среда. Ем е машки. Ем е и за машки и за среда. Аха. Ај се овде да видиме. Вежба на страна 67 во работна. Еве и на екранот. Mein Traumjob ergänzen Sie die Endungen der Adjektive. Ich wünsche mir eine Arbeitsstelle, eine Arbeit oder einen Job. Имате од левата страна ohne, од десната страна mit. Ајде ја слушнам Наташа. Со кој падеж го користиме секогаш ohne? Оне со акузатив, Добро. А mit? а мис со датив. Супер. Ајде, еве го сега. На акузатив цела е вежба, само е со акузатив и со датив. Еве и табелата од десно. Затоа што ја гледа. Ајде да почнеме, првото е дадено и вели. Ohne unsympathische Kunden. Во кој род е кунден, Наташа? Женски. Kunden се во множина. Да, unsympathische Kunden. Ако беше женски, ќе беше дополнето што? Ако беше од Ќе беше акузатив е само. само е. Да. Кунда. Тогаш е во еднина, а вака во кунда не во множина. Ајде под Б, Наташа, вие пак. Под Б Штрес. Гроз штрес.
Од кој род е именката Штрес? Машки, der Stress. И ќе биде Große Stress. Гросен Штрес. Добро. Ајде Це, Марија. Langweilige. Langweilige. Така кажа? Да. Добро, зошто? Сечувам мислам дека умножина. Добро, точно. И, акузатив, мислам, у акузатив на множина само се додава е. Така е. Де, Јулија. Langeberichte, зошто? Мислам дека берихте во женски род. Берихте? Во множина. Да. Љубица. Знак пак, леле, граматиката мора да ми дадеш уште един час и со тебе да работим. Schwer Arbeit. Родот на арбајте. Arbeit среден род, Не. машки род. Женскиот, добро. Die Arbeit. Die Arbeit. Die Arbeit. Значи, што ќе додадеме кај швеа? Die schwer Arbeit. Die schwere Arbeit. Нема ди уствари, само schwere Arbeit. Затоа што Arbeit е од женски род. Во акузатив, женскиот род добива наставка е. Aha, die schwere. Okay. Ајде, F, Наташа. Наташа. Јас си зборам со исто. Термин е во машки род, der термин. Ама термине се тука. Термине е множина. Множина, да? Да, термине во акузатив ќе биде dringende термин. Така е. Dringende термина. Данке, Марија. Lange Reisen. Зошто? Reisen мислам дека беше множина. Добро. И само затоа се додава само е. Само на е. Така е. Ха. Кој ми остана? Јулија. Ausbildung. Мислам дека е Не. das Ausbildung. Именки што завршуваат на унг, исто како што се, така, исто со шафт се од женски род. Тойре Ausbildung. Тойре Ausbildung и Љубица? Schlecht Kaffee. Das schlecht Kaffee. О, не е кафе das. Wie schlechte Kaffee. Der кафе. Schlecht. Der schlecht Kaffee. Во акузатив е кафе. Сега оне, шлехт, наставка кафе. Die schlechte Kaffee. Шлехтен кафе. Бидејќи тука немаме определен член, немаме ни неопределен. Затоа зборувавме за нулти член. Оне шлехтен кафе. Ајде со мит, сега сме десно. Со мит, Ќе биде ohne schlechten Kaffee. шлехтен кафе. Да. Со мит, Марија, првото. Ohne. Okay. Горе е оне. Значи, може е подобро да ги читаме цело време. Со оне, сега цело време со мит. Ајде, Марија. Netten Kollegen. Мит, нетен колеген. Зошто? Това што е колеген е множина.
Точно. И не додаваме ноти, веќе имаме. Така е. Ајде следното. Јулија. Lon, der Lon беше. Der Lohn. Да. Gutem Lon. Mit gutem Lohn. Richtig. L. Наташа. Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen, да? Arbeitsbedingungen. Тоа е во множина. Во множина точно. Guten Arbeitsbedingungen. Така е. Mit guten Arbeitsbedingungen. М. Љубица. Arbeitszeit. Mit flexibile Arbeitszeit. Во кој род е Arbeitszeit? Zeit. Die Zeit. Die следено. Женски. Во женски род наставката е р во датив. Mit flexibler Arbeitszeit. Ера, да. Н, односно следното. Марија, Нетер шефин. зошто? Шефин е женски род и додаваме ер. Така е, затоа што е во датив. Mit neter Chefin. О, следното, Наташа. Urlaub. Langen Urlaub. Mit langem Urlaub, затоа што е der Urlaub. Добро. Следното, Јулија. Mit Firmenwagen машки род, не? Да. Kostenlos Emma. Kostenlosem Firmenwagen. Richtig. Следното, Љубица. Schick Büro. Од кој род е биро? Büro. O е женски род. Не, среден. Das Büro. Mit das schicken Büro. Mit schickem Büro. Да. И последното, Марија. Интересантен Aufgaben. Зошто? Aufgaben е множина и удачата множина се додава Ено, така. Да. А сега ќе ве оставам малку да имате 2 минути време да здивнете. Следниот интересантен, зашто е во множина. Да. Ќе ве оставам да здивнете, бидејќи од 9 часот нели имате конверзацијски час, а следниот пат прво ќе вежбаме, ќе продолжиме да вежбаме, а потоа ќе учиме и нова лекција. Имајте убава вечер и се слушаме во среда. Пријатно. Пријатно.